su Full TV. Danas igramo malo Countera. Ja ću danas snimiti dvije epizode, to će biti epizoda Countera i epizoda Minecrafta. Ko niste znali. I da, ja gledam malo moj kanal. Gledao sam one, kako zove, klipove i imamo od sad preko 2 lajka. To je smiješno, ali jebi ga, šta se može. Nisam dali više lajkova. Oh fuck, 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 fuck. Da, nisam dali više lajkova. Ne znam zašto. Vidite? Sad ćemo ga zaklati. Jebim ti mater malenu, ja sam ga htio zaklati. Sad neću kupovat puške, nego idem klat s nožem. Kolji. Dođi. Možda te gurnem dole. Gunću te. Gurno sam ga dole. Ne, pusti me da ga koljem. Što me svi pratili, kontam? Ne pratite me, seljačine jedne. I da, ljudi, nemamo opet ni jedan subscriber. Vidite? Nemamo opet ni jedan subscriber. Ne znam zašto, ali nemamo. I nožatelja. Kupit ću. Bježi tamo. Ne ulažim nož. Znači, hoću da u ovo odpravim zaklad čovjeka. Zato ćemo malo kudec jedno. Eno ga, to je pošlo za ovo. Naciljao sam ga za ovo. Ne! Jedi govna! A ljudi, ako niste znali kako, vidite, ja trenutno igram s botama, ako niste znali kako ubiti botove, kliknite s ovo H, idete na bots i kill all, i vidite. Crkvenu svi. To je s botom. To je s botovima, ne možete to pravo. U server. Dobro. Da, nemoj me pratiti, mamu ti je. Sad. Marš u pičku materinu. Ali dođe mu sad s leđa i zaklatka. Da, svak slučaj uzet ću mu pumpar u ruke. Joj. Jedi govna! Htio sam ga zaklat. Ali uvijek trebam požurit i počet ga klat. Uvijek to treba raditi. Odavde da ih ne bije toga. Ovdje ćemo ići daljine. A ti tu. Dođi. Ćemo ga voditi. Eno ga. Dođi. Pičku ti mater. Idemo opet, ne. Ovo je zadnji put da kosim ovaj killing, ali neću više. Kao što vam to kad me iznervira, moram to koristiti. Idemo. Ne, ja prvi. Idemo sad na žetalj, ja voda kolja, idemo smo rekli da ćemo klati nekoga.
Jebem ti mater. Tu je neki vjerovatno. Znam, ovdje se uvijek neki igraju. Dođi. Dva. Niko nije prošao. To volim. To volim kada nam to se okaje. Idemo snužet u vatru. Moćano čataljama da bijemo. Ova epizoda će biti malo duže, jer je prošla epizoda Counter-Strike epizoda 5 je bila malo kraća, a zato će ova epizoda biti malo duža. Pinti. Ja te vidim. Jebote, u isto vrijeme. Trojicu, aha. A je. A trojicu sam ih roknuo. Ne mogu s ovom puškom. Znači ja ne mogu da kupim puška na cilja, dobro. Ovi botovi mogu, ali ja ne mogu. Ne, češao sam se. Hoću da budem... Ovdje je voda. Nisam da ovdje propadnete i vidite ovdje je voda, znači kad padnete u nju, vi crknete. Mislim, polako crkavate. Titana! Terorist 6-1. Ćemo ih ubiti. Ova puška je dobra, ali malo daleko cilja. Dobre, daj tu. Player, go. Ma vidite kukuruza, precizan sam. Jel mi se čini ili... Ga eno, mamo mu jebem ja. Gdje sam? Ma gdje si se... To sam ja. Evo ćemo ovu fotku. Ali da, nisam zaboravio koji. Pa ne možemo preskočiti. Ne pratite me, malo vam jebim. Ajde malo. Ne mogu još vjerojatno ovoga. Nemo sad jebim. Ne! Vidite. Sve ovo, što su klikli? Ako je to bilo to za želju, vidim što će. Ćao!